yokuhamba. Hayi siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kwezigi lentengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama wages imkholo ithuthuke, abantu bancediswe ke sikukhangeleyo ama civil servants. Ngikhuluma nje siphezulu kwa indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise kuzena imkholo yabantu. But konke esikwenzileyo ikuzama ukuthi siqinise imali yethu njengoba satsho kule golide ngemva kwayo eliyisekela likhona lelo golide njalo saselithengise ukwenzela ukuthi khona laba abafuna ama-US dollars ukuthi bathenga izinto phandle bakwanise ukuthenga. Okwenziwa i-Reserve Bank yakhweza ama-interest rates angithi ukuthi kungabi lula kulaba bathi abajala ukuthi beboleka bese bengena ku-parallel market njalo bakuthuthukise lokho kuthiwa i-reserve requirement kokuthi la nxa uboleka imali enye imali ingcosana iyasala i-Reserve Bank ukuthi ingabolekwa. Lokho kwenza ukuthi khona abantu bangaboleki kakhulu. Konke lokho yikuzama ukuthi khona imali ekhona kumkhonomi yethu ingabi ningi kakhulu okwenza ukuthi amatsotsi bese beyithatha imali yana bese siya ngaphi bese siya ku-parallel market. Yikho okwenziwe i-Reserve Bank lokho.